Hasteo Shalkisani Bagay Shamurok Naikolani Bagay Fika Kendroni 16 Finance Commission Adong Sangrong Shala Agi Saklazama Haikino, Tipra motha ojama 16 Finance Commission Adong by Malaika, Tipra motha bodolno twiwidul bubagra Pradyot Kishore Debbarma, bubagra no karibu bodol manjaka emla poldangshu, Montri Bishoketo Debbarma, ADC haphangni CM Purnachandra Jamatia, Bishojit Koloi, Rabindranath Debbarma Akashong. Ashalo Tipra motha ojama 16 Finance Commission Chairman Dr. Arvind Panagriate Kovane adong by koklam khwlaikha edise amsani hamkwraini bagwino ashalo borok koklam khwlaikha ashalo haste haphangni bukhakte edise haphangni bagwi budget rizakma rogno khwlaikha koklam paimani yagulo kokmathumnai rog by malai bubagra Pradyot Kishore Debbarma sakha ashalni koklamo edise haphangno direct fund rizakna ni bagwi Sangrong sakha Tipra motha bodol constitution ni 280 no ekno ruksawai barat haphangni o power tongo khnai bubagra sakha baithani zorawa hastini 68% edise haphangni oro tongofia edise haphangni bagwi haste haphangni budget ni 1.7% rangni 5 tabok 16 finance commission ne adong rok barat haphangni oro tamo report amo shimun naina ni tongshu khani sakha bubagra कमीशन से वही बात हुआ है कि डायरेक्ट फंडिंग होना चाहिए एडीसी में। हम लोगों को आर्टिकल 280 से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोविजन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू गिव अस डायरेक्ट फंडिंग। आज के दिन 68% ऑफ त्रिपुरा एडीसी एरिया, लेकिन फाइनेंस सिर्फ 1.7% का बजट का आता है। ये सब बात हुआ है। अब देखते हैं कि फाइनेंस कमीशन अपना रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कब देता है। edise haphangni oro nangmasuk rang koroni bagwi amsani hamkrai angya angwi tongka aboni bagwi lukurone hamkraini bagwi fan rok manani bagwi ashalo koklam salainani bagwi no thangka Tipra motha bodolno ojama rok. Bureau report koklam.